izobishitsa muhumure kwihangana nukuja guhagarara mu kibanza ugategereza umunota wa nyuma utegerereje azahindukiramo kandi ukahagarara unezerewe. Ibigize umuryango icyambere umuryango witwa ijuru rito izo ngingo wenda hashobora kuzamuka hejuru mu mwanya ibijyanye n'ibindi bikorwa bizakurikira muzagenda mubimenya ntibizaba by'igishitsi. Ikigira kabiri abifuza gufatanya natwe ni karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe milele. Igihe nashika hano mu 2008 Sinduhavuga kuri iri jambo abari vuga barahari. Iyi niyo teme dufite igiterane dufite uyu munsi wa none. Imana ikomeze itihaza amatwi yacu kugira ngo turyumve neza igihe cyo kurisobanura umwanya wese. Turabakiriye mwese, Imana ibaheze umugisha. Amen. Ikije buke kubera ko ntaragera kuri buri muntu. Worekera gutya ubwo amazi twandika kamera batubiki abantu twiyegerejwe ariko ko nyuma y'uko ngiye kuvuga no kurondogora. Turabakiriye mwese, Imana ibamugisha. Amen. Kaga turondogora. Twakiriye abantu bano muri Gerizo des Âmes duhereye ku bungeri
abakristo bose muri rusange Imana ibaheze umugisha. Twakiriye Imana ya mbere yatwemereye abantu gutegura ikintu ni kimwe no kubona gishitse naco ni ikindi kandi gikomeye. Dutegura ibi birori cyangwa se kino giterane hashize iminsi myinshi. Imana kurinda isezerano na akazi kayo. Turashimira Imana ko yaturinze mu gihe cyose twateguye kwizi tariki tuzaba dufite igiterane, Imana ikabyemera. Uko hari ibintu bikomeye muri ico gihe Imana yatwemereye ihabwa icubahiro. Twakiriye abatumirwa bacu bose kandi ndaza kwakira bamwe nimara pezo ndi yakire. Abagabo b'Abanyarwanda hariya nibo bazaga bakunda kuvuga ngo ndahanura kandi kangana gutya, muri baransingirize madame n'abahanura kandi kangana gutya. Bombi bahanura, ndahanura naje kangana gutya mu kwiyegereza, ndaheza umuntu nawe ahanura kandi kangana gutya, amaze tuzoje kugera ku ntego. Twiyegereje abatumirwa bose aya matorero yacu ya hano muri Kinama hani Gasorwe, abo twatumiye bose tiriwe mvuga ikanisa ni ukuri. Amakanisa yose agize ubumwe bwa agape hano wacu, kuko iyo bamwe bafite igiterane hano muri Gerizo dufite igiterane tuzadutumira amakanisa yandi nabo baba bafite igiterane cy'ijambo ry'Imana bakadutumira. Ubu bumwe bwacu Imana izabubemo bukomeze bube bwinshi bukomere. Tiriwe mvuga rero amakanisa rimwe kurindi, reka dusaba abungeri bose abapastori bose bave hasi tubakire. Turabashimiye bayobozi beza, tubakiranye n'amatorero yose muyoboye kubwo bumwe n'ubufatanye tugirana. Imana ibibahera umugisha. Turabakiriye mwegere, Imana ibagirire neza. Abo mutabona nakira tiyagira umbwira ngo wibagiwa, kuko ntimuziga abandi baza kwakirwa nyuma. Abandi baza kwakirwa nyuma abo nakira bazobara. Nanone dufite abashitsi. Barimo abavuga butumwa bacu. Kurya abantu baza batekereza, bamara gutekereza bakabwira abantu ngo twaragutekereje uzaze kugabura ijambo ry'Imana. Iyi Imana itemeye uwo muhurizaho muri abantu 30 bitari mu bushake bw'Imana ntibikunde. Ariko iyo biri mu bushake bw'Imana muzamukozaho gutya akamavuga ngo ndemeye, cyangwa mu bisengere ndacyafite inzitizi nyinshi, mukabisengera Imana cyangwa mukareka. Iyi Imana yabyemeye gusa bisabe. Muri iki giterane rero twatekereje abavuga butumwa, Imana irabemera. Pastori Ntagawa na Pastori Rukundo nubwo mwatinze uyu munsi ku mpamvu zitabaturutse, ariko ndizera ko ejo muzatuzomaka. Kiko turabakiriye. Uwo nibagiwe we umuyobozi araza kubikora, reka mbasabe dukomere Imana abashimire isuzuma Imana. Murakoze cyane. Birashoboka twembi ko ari uwo twakwibagirwa, ariko si umutima mubi. Ni ukuvuga ngo n'uwo tutavuze ahari ari umushitsi uturutse ahandi hatari abangaba bavuye kwakira. Ni ukuri nawe Imana imuheze umugisha kandi yegere kubw'impamvu z'umwanya. Kandi si bya bindi ngo abantu babanza bakora ibindi ngo nitumara ngo kuruha ngo ijambo ry'Imana ribone kuvuga. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Aba bagabo bombi babashitsi babavuga butumwa
baratubwiriza ijambo ry'Imana urambuye turatinda turageza saa moya n'igice, ariko ijambo ari ryo rifata umwanya wa mbere, ibindi ari byo biza gusoza. Turacaririmba, izi ministeri bavuye kwiyegereza zirasubira ziririmbe nazo tunezererwe Imana. Tutarumva umuvugabutumwa, reka abashoboye gutambira Imana uduhe igisirimba kimwe, nitumara twumva umuvugabutumwa Pastor Rukumbuzi. Murababarira mu invitation twanditse abatumire bari special abayube bari. President twaravuganye kuva tugitangira ibitekerezo ari bofu mubiri ari ruhu shimirwa ndetse na Rugiramaro twaravuganye bihagije. Murababarira na kari kanciyemo, ariko murabatumire mu giterane, niyo mpamvu baza ko bamani pe kugira ngo tubane bandi bamugisha. Ni mama mutambukaga ibindi ubwo uyu mugoroba waduhaye mwiza wo kuba hano kuri uyu musozi wa Kinama, muri iri torero rya Gerzo des Âmes duteranye n'abera batuye kuri uyu musozi. Twaje kuganira ijambo ryawe. Twebwe turi bato, ntabwo twazanywe n'amagambo y'uburyoza cyangwa y'ubwenge, ahubwo twaje gusohoza icyo ushaka mu gihe cyacu. Uyu mugoroba turagukeneye Mana, uyu mugoroba turakwifuza Kristo, uyu mugoroba turagukeneye ugera mu mitima y'abantu bose bari hano Jehova. Imbaraga z'ikuzimu zitsindwe, imbaraga z'abadayimoni zitsindwe, imbaraga z'umwijima zikubitwe hasi, imbaraga z'Imana ziganze. Ele toresha anki flege za nekari ple Egremani jenegari we Samita soe kosta shenegari ple. Ijambo ryawe rekere gira ububasha, ijambo ryawe rihumuriza benshi, ijambo ryawe dusubize mu indege, natwe abagiye kuvuga dushobozwe nawe, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Isome ijambo ry'Imana. Gume kuri piano, ore kuri clavier gato, kuko ari igihe nje nigisha mbaye indirimbo. Umuntu wese afite uko yaha. Haleluya. Dusome urwandiko Paul yandikiye Abaromariya, ari teme yacu, igice cya 15 umurongo wa 2. 15 umurongo wa 2, Bibiliya ivuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Ndashima Imana kubw'iki giterane Imana yateguye. Aha ni iwacu kuri uyu musozi, twarahabaye igihe kirekire n'ubu turahaba, twarahataramiye cyane, twarahasengeye cyane, twahakiriye imbaraga mu buryo budasanzwe, twahuriye n'ibihe tuzohora twibuka ibihe byose, twahuriye n'ubutayu, twahuriwe n'ibisubizo ko twarahabyariye, twaraharindiwe n'ubu turacariho, hari igihe dukumbura kuza gutaramira hano iwacu. Rero ndashima Imana ko yabyemeye ko tuzahana. Turashimira mwene data Hegimaye, Imana iguhe umugisha kubwo gutegura igiterane, kwagikorera amafaranga wari kugaburira umugore n'abana ukayatanga muri uyu murimo. Imana iguhe umugisha, witege umugisha uri zaidi ya baraka. Nukuri Imana izaguha umugisha cyane. Shimiye itimu yose na bene data twamenyane ya coordinator n'aba twazanye bavuye Bujumbura. Imana ibahe umugisha mwese. Nanejejwe no kongera kubonana n'umugozi w'Imana Marite hano kera 2008 ndagira ngo
yari komanda n'ubu n'umupolisi ni komanda yigeze gutwara abapolisi hano mu ikambi. Ico gihe twamenye ndabyibuka twaragendererana cyane tuvize muri korali wacu kuri Bethlehem. Byo bihe turamenya ni naco gihe yabaye inshuti ya Hegimaye kugeza none. Kuba utareba icurico kigaragarira aya maso y'abantu ukareba icurico muri Kristo, nawe twongeye kunezerwa kubana nawe. Imana iguhezagire. Kandi ico gihe twabanye neza. Hari undi mupolisi sinza amenye izina ryiwe, niba yitwa Kurote sinza amenye yagiye yafunze ingenzi 10 kubera ibitaramo gusa. Kuko ico gihe muri Yerumondi nari vice president, Murenge wari president, nkaba vice dutangira. None akaza akavuga ati representa ninde n'uyu, icegera ninde n'uyu, abandi mwese mutahe mwe turabafunze. Kenshi twafunguwa twenyine ubundi twafungwa n'abandi. Ayo makuru benshi twabaga turi kumwe barabizi. Ariko uyu mugabo ndigeze atunyora ubwana n'umunsi n'umwe. Tumukomera amashi tumushimire. Haleluya. Hanyuma nanejejwe nuko twahuriye ahantu umukozi w'Imana Pastor umukozi w'Imana mwiza uhamagawe mu gihe cye ukiri muto mu myaka ariko mukuru mu mitego. Representa legale, representa w'itorero ryiwe n'abandi benshi basangiye yitwa ngo ni Arche d'Alliance. Siko yitwa turaneza. Igihe tumenyanye nawe bwa mbere tutaramutumira iri Bethel igihe dukoreye mu gutano hano, twahuriye mu bwagiriza ndamubwira ngo nzokubera inyunganizi. Iri jambo tugiye kwiga nzogushigika. Ndamutumira bwa mbere sinasuye kumubona. Ibihugu byose bambaye mutumira byahe Bujumbura no mu ntara n'ahandi. Rero Imana igukomeze. Barakiwe sana. Tugiye kuganira namwe amagambo atari menshi kubera ko bambaye iminota itari myinshi kandi rakwiriye kugira ngo nawe tumwumve n'ibindi bikorwa bikogwe. Kandi uyu munsi ndumva mfite mwemu umwuka wo kwigisha amagambo yitonze. Ndakoresha umwanya mugufi ariko nitonze kugira ngo umuntu wese byibuze atahana ikintu kimwe cyo gufasha. Ntituri intyoza, ntituri abanyabwenge, ariko turabahamagawe mu gihe cy'Imana. Ndakwiringiye Yesu, nyizeye ijambo ryawe, ukwiyuvuze rimwe gusa biratungana. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Iyo ni nayo teme. Ndatekereza asanga iki jambo ry'Imana ridusaba abahaye babikora zuzuzanya nuko Paulo yabwiraga ababaroma si benshi muri iki gihe. Kuko abantu benshi aho kubera abandi nyunganizi ngo babunganire, babashigikire, babakomeze, abenshi barabaca intege. Abandi aho gushigikira umuhamagaro uri muri bo bakawuforce, abandi bagasebanya. Ariko Paulo yaravuze ngo umuntu wese abere mugenzi we inyunganizi kandi amukomeze. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Muri iki gihe uwabaza umwe muri ababungeri dukorana n'akarorero ndanze akamubaza ngo mbwira uzi n'umuntu umeze gute, ikintu yohera mu ndege ngeya anzi. Rukumbuzi n'umuntu ukunda haleluya nyinshi ndazayigisha cyane. Rukumbuzi n'umuntu urondogora mu gihe bari mu gitaramo nuko. Rukumbuzi n'umuntu umeze gutya akaruha kambeshera n'ibyo ndakoze. Kandi aha muri iyi nkambi ndabihamye imbere y'Imana n'imbere yanyu. Umutima waje urabizi ko mbagira ubuhamya bwiza. Tawe narenganyije, tawe nibye, tacaha nigeze nkora, nta nkovu y'icyaha mbagira habe niba usambanye. Habe n'umunsi umwe muri igambi. Amen. Ati noneho sinzi ko bigenze. Niko bishe. Uwababaza undi we yovuga uko. Naje wenda uwambaza runaka uko aho kuvuga indege imbaraga ze. Hari igihe novuga indege nke ze. Ariko Paulo yavuze ngo umuntu wese
abere mugenzi we inyunganizi ngo kandi amukomeze. Asifiwe Mwenyezi Mungu. Reka tuvuge abantu, ndababwira abantu hano babiri ariko barimo bane. Babiri bagiye, umwe yunganiye undi, babwire n'undi yunganiye undi, ni babiri barimo bane. Murabyitaho ibyo mvuze? Reka duhere ku nkuru y'umugabo witwa Dawudi na Yonatani. N'amakuru muzi cyane. Bibiri iravuga ngo Dawudi yari umuhungu wa Yesayi. Iwabo hari Betelehemu. Yari umuhungu wo mu cyaro. Mu rubyaro rwa bene se, ise ndiyamubonaga mwakazoza keza bitewe nuko yari yarabateguye. Hari abahungu yari yarashize ku ishuri bakuru be, abandi baja mu gisirikare, abo niwe yabonaga ko bazakomera mu muryango we. Dawudi ngo amugira wo kuragira intama kandi aja kure muri interiyeri. Bigaragaraga ko Dawudi habe n'amashuri yari afite make mu gihe ise yabateguraga. Habe no muri buno buzima bwa none, rimwe na rimwe ababyeyi baribesha ku bana. Icyo turi cyo nicyo tuzobaco, ababyeyi ndibakizi ariko Imana ni ikizi. Hari igihe ababyeyi banyuza amaso mu bana bakihenda, babona umwana ukerebutse cyangwa wumva ku ishuri bakamuvuga ngo ngwino uzadukize. Ariko no muri barya b'abanyantege n'abarya batabyumva cyane baba bisemo umugambi w'Imana, akazoza kaba bari kese. Bibiri iravuga ngo Dawidi abiri yabukeye umunsi umwe amenyana na Yonatani. Singiye muri histoire ndende ukuntu yishe Goliyati. Umunsi bamenyana na Yonatani kuko ngo Dawidi yagiraga igikundiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ni muvuga ngo amen. Bibiri iravuga ngo Yonatani amusaba ko bakundana, amusaba ubugenzi, amusaba urukundo, ararumwemerera. Ngo barangize gukorana ikiganiro cy'urukundo ngo bamwana igihango, bamwana amaraso, basangira amaraso. Bibiri iravuga ngo kubera ibihe Dawidi yari arimo by'ubukene, ubuzima bubi bugoye, nk'ubwo urimo cyangwa nk'ubwo wavuyemo, kuko benshi baraha dufite ubuhamya bw'iyo twavuye. Nimuvuga ngo amen. Ndabyibuka njewe ngera hano nagiraga amashata ye, uwo nije wivugiye, birashoboka ko nawe wari ufite imwe cyangwa atatu. Nagiraga iyo gukorana nkagira n'iyo kwinjirana, ariko bitandukanye n'ibihe ndimo none. Ntabwo nje kwihaya nawe ufite impuzu bwizo mfite, ariko mfite ubuhamya bw'ejo hashize, hari icyo Imana yakoze ku buzima bwaje. Iyo umuntu yakenye, nicyo nashakaga kuvuga, hari igihe azakena n'ihuzo kandi dufite, kuko mu by'Imana izatubaza, Imana ntizakubaza ibyo itaguhaye. Nimuvuge ngo amen. Ubu nyine nta modoka ndatunga, Imana ndiyo nziza ngo ndawe nahaye lift kuko ntayo yambaye, ntayo ndatunga. Bibiliya yavuze ngo Dawudi ngo amaze gukorana amasezerano y'urukundo na Yonatani, ikintu cya mbere yakoze yamuhaye urukundo kugira ngo tugirirane neza, duhanane ibintu, urengere mwene so, umufashe, umukure mu bukene, cyangwa ube uwo muhana agafuko kugira ngo aramuke, cyangwa umwambike kugira ngo nabase neza. Ikintu cya mbere dukwiye gutanga muri bene data cyo duhesha gukora biriya tubishoboye ni ikintu cyitwa urukundo. Sema haleluya. Sema haleluya. Ibyo ibwira kutugirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ngabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana irahinduka we. Yadusanze twigaragura mwifata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Oh haleluya, haleluya. Icyo ukora cya mbere kugira ngo umwene se umubere inyunganizi, umushigikire, nuko umuha urukundo. Bibiliya iravuga ngo ibintu
ibintu byose bizorangira ariko ngo hasigare ikintu cyitwa urukundo. Niyo mpamvu abakristo bakino gihe dukwiye guharanira kugwiza urukundo muri twe. Impamvu benshi basebya abandi bakabita ayandi mazina, rimwe na rimwe amazina atandukanye n'ico bari, nuko urukundo muri bo rwashize. Ariko iyo umuntu afite urukundo nta kibazo abona kuri mugenzi we, ngo yamuhaye urukundo, amuha umwitero, ihuzo, amuha umukaba, amuha ngo n'ifeza, amuha n'izahabu, kugira ngo ube mwene se inyunganizi kandi umushigikire. Biragusaba kugira icyo ukora mu buzima. Nimuvuga ngo amen. Nimuvuga ngo amen. Abapasiteri bakorana muri paruwase, umwe narenga avuga undi neza, areke kumuvuga nabi, areke kumusenya, amubere inyunganizi. Aho Paulo yavuze hano kuri kino gice cya 15 hepfo, haravuga ngo mugende mwemerane kuko namwe nabemeye. Erega Kristo yatwemeye natwe tutari twemewe. Nimuvuga ngo amen. Igitangaje benshi muri kino gihe nuko ngo bareba umugogo uri mu jisho ry'abandi, agatotsi gato kari mu jisho, uko ushobora kureba ngo agatotsi gato kari mu jisho rya pasiteri hano Nowa, ariko kirengagiza umugogo uri mu ryanje. Biradukwiriye gukunda kugira ngo tubone kuba inyunganizi zogirira abandi umumaro. Uwo ni uwa mbere nari mbabwiye. Uwa kabiri nja gusoza. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Ni umugabo witwa Pahoro wabereye inyunganizi uwitwa Onesimo. Dufashe gusoma twihuse urwandiko rwa Filimoni igice cya 8 kugira ngo tuzaje gutanga umwanya. Igice cya 8 muri Filimoni. Biravuze ngo Telashe legari wese. Kubw'ibyo nubwo mfite ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo, kubw'ibyo nubwo mfite ubushizi bw'amanga rwose muri Kristo, bwo kugutegeka ibikwiriye, bwo kugutegeka ibikwiriye, bisemo kukwinginga, bisemo kukwinginga urukundo kuko ndi Paulo umusaza, kandi nanone ndi imbohe ya Kristo Yesu, ndakwingingira umwana wanje nabyariye mu munyururu yanje Onesimo, utagikwiriye, utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba awutugirira twembi. Niwe kugaruriye, ndakwinginze umwakire k'inkoramutima yaje. Icyo akora nkunze kumugumana kugira ngo ankorere mu cyimbo cyawe. Urakoze cyane. Amen. Imana igumugisha. Abo turi kumwe mu duzi ibiganza, zamura ibiganza mu bishagari, zamura amaboko mu yashagari. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Zahora tuvuga urera urera urera, twongereho muri rubasha, zahora tukwita umuzeyi, uri umuzeyi, kuko natwe turi abana bawe, kandi bwite tubwire ibyawe. Zahora tukwita umuzeyi, uri umuzeyi, kuko natwe turi abana bawe, kandi bwite tubwire ibyawe. Oh haleluya, amen. Ko twasomye inkuru y'umuhungu witwa Onesimo n'umusaza witwa Paulo. Uyu mugabo yari umugabo ngo wahamagawe ari intumwa y'icenda, ariko ngo akora ibintu biruta iby'intumwa zose zakoze zagendanye na Yesu. Hanyuma aha twasomye Paulo ngo abera inyunganizi umuhungu witwa Onesimo kandi aramukomeza. Onesimo yavuye kwa Filimoni ngo yamwibye. Ese abaza biga teoloji yari yamujanye, yari amafaranga. Pastor Rege yari yamujanye.
nawe ntawe urahasoma haruzi icyo yibye reka nanjye ndeke kugisobanura ndamayize yaravuze ngo sinobabwira byose ngo kugira ngo nsige n'ibindi bizongarura uyu muhungu Onesimo ngo yabanye na Filimoni amukorera ngo niyitwara neza aramwiba yari imbata ngo amwibye baramufata bamuta muri gereza y'i Roma ageze muri gereza y'i Roma asanga umusaza Pawulo niho afungiwe maze ubutumwa bwiza Bibiliya iravuga ngo Pawulo amubwiriza ubutumwa Onesimo ngo arihana arangije kwihana Pawulo ntiyamweretswe abari bamubwira ko ngo yavuye kwa Filemoni yamwibye hanyuma Pawulo yandikira Filemoni mu rwego rwo gushigikira umuhamagaro wari muri uyu Onesimo no kumubera inyunganizi abwira Filemoni ngo kohereje Onesimo uwari imbataga kera ariko ubunyira ntabwo yari afite témoignage nziza ariko amaze kwakira ubutumwa bwiza Pawulo aravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu baba bayicare mwisha ngo dore byose ngo biba bihindutse bisha hanyuma ngo akabicare mwisha Pawulo aravuga ngo niyo mpamvu ngo tudakwiye kuzoza dutekereza abantu ngo dukurikije ibisekuruza aramukomeza amubera inyunganizi amutangira témoignage nziza birakwiriye muri iki gikorane nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo amen birakwiriye muri iki gikorane ko umuntu wese yobona hari intege nkeya ze atareba intege nkeya z'abandi nimba akanwa kawe katazi kuvuga abandi neza muri uyu mugoroba ndagusabira kugira ngo ukigishe kuvuga abandi neza nimba ushaka kuvugwa neza genda nawe uvuga abandi neza niba ushaka nawe gushigikirwa mu muhamagaro genda ushigikira abandi neza niba ushaka gufashwa genda ufashe nawe abandi niba ushaka kugera kure genda ushigikira abandi bashaka kugera kure Yesu yavuze ngo haleluya uko mushaka uko abandi babagirira aba ariko namwe muzoza mugirira abandi ni muri Yesu twaronka amahoro ni muri Yesu twaronka amahoro birashoboka ko dufite abantu benshi bananiwe guheba bakiyoborwa na kamere ariko biradukwiriye kugira ngo tubanezeze nabo kandi tubabere inyunganizi bene data afite ministere yabo iyi yabaye Himayi ngo yitwa ngo ni ISOKO Y'UMUGISHA turuzi ngubwire Hima ndahanuye cyane uzogera kure uzokomera hari abantu bari kutubesha hano ngo ningera hanze ngo nzakora ibintu bikomeye niba utaratangira kubikora hano iriya ni ikinyoma ntabwo uzokora uzamuja muri kampani uzoza utaha wishwe n'umuruho ariko niba ushaka gukomera bitangirire hano ubwo amen ikindi ngiye kuvuga kugira ngo nje gusoza Onesimo ngo yashigikiwe na Pawulo Filemoni wari umufite amakenga arongera amugirira icyizere amukoresha barabana utakugiriraga ngo umumaro ndamukugarurira kugira ngo akugirire umumaro haleluya 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 birashoboka ko hari umukorana muri iki gihe utekereza ko atagufitiye umumaro ariko birakwiye kumwitwararika no kubana nawe neza kuko ejo kugirira umumaro mu buzima uzirinde kuvuga umuntu nabi kuko ejo utaze ejo yuko hameze aha mu butayu ntawomenya icyo umuntu azaba ejo ariko Abisiraheli bageze muri Kanani nico gihe umuntu wese icyo Imana yari yaragambiriye ko azaba acagaragaye aha muri ubu butayu turi biradukwiriye ko twebwe twese umuntu wese abera undi inyunganizi kandi akamushigikira muvuge ngo amen nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo amen ikindi kugira ngo tubere abandi isoko y'umugisha ntabwo bidusaba gutanga ibintu bya mirenge biradusaba gukora bito
dushoboye ariko tukamenya ko tubikoze bivuye ku ndiba y'umutima. Mukozi w'Imana ejo bundi bideri yaduhaye ubuhamya naza kubwira abandi buranezeza. Ngo umunsi umwe yahuye n'undi mukozi w'Imana ndavuga mu izina ngo mu mujyi i Kigali, akaba ngo yari afite inzara ashonje nta mafaranga afite ngo hari kera, ngo aravuga ngo ariko Mana ndiwongaburira. Imana ngo yabimuhuza n'umuntu amuha 1000 cy'amanyarwanda, 1000 ngo kikaba cyari giciye ngo ibiryo ni fanta, wiyaruriye kwanywa ni fanta. Igihe atekereza restaurant aje kuriramo, wa mukozi w'Imana waramubwira ngo ndaje gitarama mwivuga butumwa ariko simfite, ngiye ntariye sinoshika ndariye, noneho kabyara befungurira cya 1000 nawe yari yasengeye umuntu yamuhaye ngo yama afurata kugira ngo muhakanire, reka muherekeze muri restaurant arye mbaye mureba. Ngo bamajana muri restaurant wa mugabo ari yarurira isaha n'ingana gutya ya wisa anywa ni fanta, iwe ngo arabwirirwa aramugaburira. Ariko ngo nyuma yo gukora ico yakoze faranga agashiramo amakara, wamuvuga butuma bavuga ngo zana ica gaciro ufite naje ngo yicu udafite, wakurura umugore ati tuvugane. None we ryajambo waryumvishe gutuma umugore ati za faranga twabitse tuzibikiye amakara ureke tuzitange. Umugabo ati naje nikombonye yamagana amafata sase ngandi mira yatangwa aho indi se ngandi mira yatangwa kwa pastor Moniga. Ngo nyuma yo kuyatanga ngo abayumbe muri Amerika baravugana ati abokorera bidera kantu keza, ngo baravuga ngo reka muri 8 miliyoni. Ngo yanzu yari yaramunaniye kuzura yamayuzura kubera ituro yaratanze. Tibidusaba gukiranuka muri byinshi tudafite, biradusaba ngo no muri ibya bito. Mwene so nibagiye kuburara muhezi isaha n'ifu uzaba umubereye mugisha. Mwene so niba yambaye ihuzuzi birufite star muhezi imwe. Yesu yaravuze ngo udakiranuka ngo muri biki iyo bashana gukiranuka muri byinshi. Muvuge ngo amen. Abantu benshi bazabesha ngo uwomba miliyoni wonogororoka. Reka mbabwire ibintu bitatu bizana umugisha biradusoza. Turacari kumwe? Yanyishuriye yagenda yose yababariza atumanyerade. Icambere kizana umugisha ni gukora. Iyo ukoreye amafaranga urayabona. Akazi, kudandaza, gukora akazi akariko kose, iyo ukoze akazi uzange bikunda Imana iraguha umugisha. Cyo ni cyambere kizana umugisha sigura cyane. Icya kabiri kizagitanga umugisha, kizagituma umuntu abona umugisha no kugororoka ku cacu. Ni bande bazatanga icacu n'inguko bikwiriye muri aya materaniro turebe aha mu bungere n'abakristo. Icacu mikuri amafaranga bazaboherezayo hanze naryanyu muza mukorera no kubinyo byo muri distribution. Twese dufashe zero munga wasameye sana. Naje si 100% ariko sirengerageza. Ikintu kizana umugisha kuko ni principe, nukuri kw'ijambo ry'Imana ni NDCM. Bibiri iravuga mu gitabo cya Malaki igice cya 3:10 ngo muzane umugabane wa kimwe ushitse, ngo hanyuma ngo mutange uje mu bubiko bw'inzu y'Imana, ngo nimumara muzarebe uburyo zabagombororera imigisha ngo mukaba kwisi. Impamvu abantu benshi tutagira umugisha nuko tuzadukenga Imana. Imana rimwe na rimwe tuyifata nkaho Bibiliya yavuze atari byo. Abandi bakishingikiririza ku byanditswe ngo mu isezerano risha, ngo rega ngo ndaco Yesu yabivuzeho ngo nibyo mu isezerano rya kera. Ariko Yesu yarabivuze hano mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 23 umurongo wa 23. Yarababwiye abafarisayo n'abanditsi ngo bari baje kumubwira ko bazagororoka ku cacumi, ngo kumbwisha, ngo nanisi, ngo nikikindi yaje, ngo nibwisha, ngo nanyagasogereza. Donc bari
bashatse kumubwira ko bazabagororoka ku cyacumi bakarohama bagatangira n'isogo icyacumi. Tekereza isogo kuzitanyura ngo umenye ngo ni isogo 50 numara ukuremo icyacumi cy'isogo. Yesu arabareba arababwira ngo ati mwebwe mwabanditse n'abafarisayo mwandyaryaga ngo mwirengagiza ikintu gikomeye ngo buntu ngo n'imbabazi ngo no kwizera. Ati byo mwari mukwiriye kubikora ariko ngo navyo bindi navyo sema haleluya ngo mutabiretse bya bindi nibi yababwiraga no gutanga icyacu. Ariko iyo abantu bashaka kwitwikiriza intege ngeye ngo none pastor ngo mwisezerano rishango ari cyo Yesu yabivuzeho gutanga icyacu bizana umugisha. Bwira mugenzi wawe gutanga icyacu bizana umugisha. Nushaka amagambo yose twavuze utahaniryo ongera umukoro umubwira ngo gutanga icyacu bizana umugisha. Ko musanga aho mutinyanye icya gatatu kizana umugisha. Nari mbabwiye ngo icya mbere ni ugukora, icya kabiri ni iki ni icyacumi, icya gatatu ni ugutanga ubuzima busanzwe. Niba mwene sakenye ukamuha wagera mu nzu y'Imana ugatanga amashikanwa akigwiriye, bagera mu nyubako nawe ugatanga. Wabona umukene wambaye ubusa ukamwambika. Nari naciye nganda niyo naraye, hariho umuntu wambwiye ngo jinye nganda ureba abapfakazi 200 mu cyumweru kiza tuzobagaburire kubera turi mu bihe by'ahano tudahembwa neza mu nkambi. Aravuga ati natekereje ko bagura imifuko 200 y'ifu n'ibishimbo bazogifu yonyine. Uwo muntu ahabwa umugisha kandi azawuhorana. Haleluya Yesu. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ukuboko gutanga guhora ari ukuboko kuri hejuru ukuboko kwakira. Beba basi Imana kuguha umugisha kugira ngo nawe uzone icuha abandi, n'Imana guha umugisha abandi kugira ngo bazabahora baguha. Icyo wohitamo niki? Ndababashije. Imana ikambiza ikavuga ati reka nguhe umugisha kugira ngo wa mugisha naguhaye nawe uzwa kubandi, no kugira ngo mpeze abandi umugisha nawe bazabahora baguha. Mwohitamo iki mwabungere? Bahora nabaha. Ariko ubuzima benshi babayemo ni ubuzima bwo kumva ko badashaka kuba hejuru, ahubwo bashaka ko umugisha uhabwa abandi ngo bahore bateze bahore babaha. Niba ushaka gukomera, niba ushaka kugira umugisha, niba ushaka kugera aho utaragera, uzagerageze gutanga. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndasozeje kuri iki kintu. Ubuhamya bwaje bw'umunota. Nabaye hano ndi mu buzima bubi nyuma y'abandi bose, kandi mvuge gutyo ngo buca umunsi w'Imana impishurira ikintu cyitwa gutanga. Nabona 20,000 hakabaho urya 10 undi nawe nkamuha 10. Nabona 5 hakabaho uriya muha 2. Ni ukuri ndabarahiriye ukuri, sinzi ko hari amafaranga. Nawe wenda iyo uhagarara hano bari kuvuga ukumbaye uvuga nimba ariko nawe byawe bimeze. Sinzi niba hari amafaranga nari nawe ngo nyarye tutasangiye n'abandi. Iryo banga maze kurimenya, Bishop witwa Maso yarambwiye ngo ibiganza byawe ndibizabura amafaranga. Sinogira menshi ariko kuva ico gihe mbitahuye naje nzanicara afite ifaranga keya cyangwa nyinshi. Uko se ndihaye natahuye gukora. Cyakabiri nabayeho mu buzima butagira amahuzo kuko nababwiye benshi mu batwari tunganya size hano bari hano ndovuga ngo naka tawe ntagiriye neza, uwo ntahaye ishati namuhaye ikindi. Kuva mikoze maze imyaka myinshi ntazagura amahuzo kandi ngira menshi, baza bampezagira bakayangurira nkayatanga hakaza yandi, nkayatanga hakaza yandi, nkayatanga hakaza yandi. Ibirato maze igihe kinini ntaje mu isoko muri ikirato. Amakositime mfite maze igihe kinini ntazanyagura. Umugore yabaye yanagira igitenge nka 2 igihe kimwe arambwira ejo bundi numva ishavu, arambwira ngo ibitenge 2 mu nkambi ngo ndarwaraje ikiremba.
ngarutse nabushanyije impande umugore umwe mu bagore b'abasita yari nkagira ubwo umuryango iriya kure ngo aramubwira ngo ariko wa mwana we umuntu mutoya ngaho ngo kuragenda nabushanyije impande nta soni ati ndababara kubera ibihe nari ndimo watarazi ariko nyuma yo kumenya icyo dukwiye gukora ni imbere y'Imana ni imbere yayo maze imyaka myinshi ntazamura ibitenge bizazaba biza kamubwira ngo tanga natwe tugatanga agasonesha ibindi bikaba bikaja kuvundira mu masakoshi kubera iki twatahuye umugisha wo gukorera Imana niba ushaka gukomera ugenda ukorera Imana uko mbihaye si umuhamya ntazi nawe nuhagarara uzotanga ubwawe ijambo soshereje hagarara ku musozi nukuri zobishitsa ipfa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizerwa dishobora kwivuguruza nukuri zobishitsa muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera gukora neza ni imbuto itabora mu buzima Dawudi ngo amaze kugirirwa neza na Yonatani abibika mu mutima hari abantu bataza bibuka ineza bagiriwe n'abandi ariko ndagira ngo nkubwire ngo kakandu na gato umuntu yagukoreye uzokandike ku ndiba y'umutima ntukakibagirwa sema haleluya sema haleluya Bibiri nawe ngo Dawudi amaze kuba umwami wa Isiraheli Imana ishikirira isezerano ryayo igice cy'icenda umurongo wa 7 Samweli wa 2 ngo aravuga ngo mbese nta muntu ukibaho kugira ngo mugirire neza ku bwa Yonatani ngo baramubwira ngo hasigaye umuhungu bitwa Siba kandi yaramugabiriye aruguru mu misozi ngo amutumaho ngo araza Siba mwageze imbere ya Dawudi ngo aramubwira ngo humura kuko ntazabura kukugirira neza kukubwineza ya Yonatani Mefibosheti ngo aravuga ngo ndiki kunitaho je umeze nk'indombi ya kabwa ariko aramubwira ngo uhereye umunsi uzosangira n'abana baje ku meza imirimo myiza ni imbuto itabora duharanire kuba isoko y'umugisha ku bandi kandi nuzozora kubikora tukaza ubikora witeze ko bazokwishura dufite Imana tutazayirengagiza imirimo dukora nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo haleluya tugakora ikintu utegereje inyuma cyangwa uko bazokwishura Imana ibaho umugisha buri wese nakende abinyunganizi ya mugenzi we amunezeze muri byose amen Yesu abaheza Imigani ya Salomo 17 murongo wa 17 haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba amen Abaroma 15 murongo wa 2 Abaroma 15 murongo wa 2 haravuga ngo umuntu wese muri twunyunganizi amukomeze amen dusoze dusoma Abaheburayo 11 murongo wa 24 Abaheburayo 11 mirongo 24 Abaheburayo 11 mirongo 24 haravuga ngo kwizera ariko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimiye ibinezeza by'ibyaha kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa haleluya turashimira Imana kuba hano dushimira isoko
y'umugisha foundation yowe n'umuvandimwe Mihayo. Mana mugire neza kandi muheze umugisha. Dushimira abavandimwe twagendanye tuvana Bujumbura ndetse n'umushumba Freddy wabashije ariko none dufatikanyije. Imana iduhana umugisha twebwe twese. Dushimira n'agasobwa twatugize iminsi tutagera hano tukabakumbura. Imana yagize neza kongera gutuma tuhagera. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yebisi yaruvisi jabo dingana asikaho namakufuka yaruyunge nayo akumvise jambo akabona ubuzima iryo jambo ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo ibimenyetso bitanu byerekana umuntu Imana ibitse mu isezerano ry'umugisha. Ibimenyetso bitanu byerekana umuntu Imana ibitse mu isezerano ry'umugisha. Ibimenyetso bingahe? Bitanu byerekana ko Imana ikubitse mu isezerano ry'umugisha. Isoko y'umugisha wacu ni Kristo umwana w'Imana. Mugisha numwe umuntu yavuga ko afite adafite agakiza turongera mu buntu bwa Kristo. Ishingiro ry'imigisha yindi yose turonka y'abana n'ubufura n'ibindi bidashingiye ku gakiza turongera muri Kristo Yesu ni ikinyoma. Mugisha nyakuri no kwakira Yesu mwami n'umukiza ubugingo bwawe. Niba hari icyemezo umuntu yafata ubuzima bwe bukazaho ubuticuza iteka ryose no kwakira Yesu. Abakiriye Yesu nubwo yaba ari umuturage uri kure cyane utaragera ku rwego rwo kwicira inkweto, ariko akaba yaramenye gutandukana n'urupfu rw'iteka duterwa n'ibyaha. Uwo muntu arasimutse kandi uwo muntu n'umunyabwenge arenza abantu bicaye muri presidansi. Wakiriye Yesu akizera umwana w'Imana agatandukana n'urupfu rw'iteka, urupfu rw'iteka, uwo niwe musirimu. Niwo yindi migisha yose yotuma ayinezerererwa kandi akanezerwa afite ishingiro. Ubufura bwose abantu tuba tuvuga ngo ni imfura, niyo umuntu wese ari imfura ariko akaba ari imfura bidahereye mu kwizera Yesu, ubwo bufura bwose ntabwo uzorangira igihe mu muriro. Ariko ubufura nyakuri ubukomoke muri Goda gusa. Bwana sifiwe. Ubufura umuntu ukomora muri kavukire yiwa agakomora muri kavukire y'imbaraga z'isoko y'amaraso ya Yesu, ubwo bufura buzorangira umujanye mu muriro. Ubufura nyakuri ubukomoka mu isoko y'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Imigisha yose Kristo atanga uwa mbere n'agakiza. Kandi ibintu umuntu yavuga hano akabwiriza bikomeye atavuze agakiza tubonera Yesu muri Yesu Kristo. Ishingiro ry'ubutumwa bwaba bupfuye. Ishingiro ry'ubutumwa bwiza n'icyo Kristo yakoze ku bwacu. Haleluya. Kubimenye ibyo muri byavuze ngo nibwo buzima bita amahoro adashira. Isoko y'amahoro adashira no kumenya ibyo no kwizera ibyo. Witono aho turi kumwe hano nabaza ndabwira inkuru y'umwana umwe wigeze kugera amateraniro yumva pastor aratangaje ngo umunsi kanaka ngo tuzohure mu kanisa cyo gusenga Imana kugira ngo Imana bizagusha imvura. Ahantu bari batuye bari bagize iminsi imvura itagwa ngo bahagere ngo bararirimba mu ijambo ry'Imana, batanga amatangazo, batanga amaturo, bagira amashimwe ngo baragize bava ngo reka dusengere imvura. Bakiri mu rugo umwana abaza papa ngo aramubaza ati se pastor yaravuze
arabwira ngo pasiteri nabwo amasubira gusengera imvura babwira umwana ngo namutize umwana babwira se ngo ntize umwivure noneho se abwira umwana ati wabaye nabi imvura igize imyaka itagwa tugiye kuyisengera kuratira umwivure kera imvura iraguye wowe afata ijya mbere umwivure cyo gusengera imvura bagenda mu kanisa bati ruwe bararirimbye baragize bati zose amena gusengera imvura ati mu izina rya Yesu kondazasiyo ibicu n'ibirinde imvura ningwe ati amen imvura yamenye umwana agira gutyo umwivure wiwe Isaka mwana bati magundinda ati munyagirwa mvamuza guseka mutizeye neza munyagirwa isana ryagirwa ni costume nina nisaka mbere kitambara pasiteri umusaraba bose baranyagirwa kubera iyo mpamvu tuza gusenga Imana twamaze kwiheza igisubizo cy'uko ibyo tugiye kwibwira itari buzumve ngo dusubize kandi tuzi ko Imana gusubiza kwayo bihora bitinda iteka ryose ariko kwizera neza nukuja gusengera imvura witwaje umwivure kuko ushobora gusenga Imana igahita ibikora immediately ukagenda imvura ihayeho birizi ivuga ngo abatuyeyo ngo ntiyapfuye ngo ahora bagiriye ngo yumve gutaka ngo kwitungane zayo ngo ku manywa ndetse na nijoro Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe muvuge ngo amen iwacu mu bijombo data amashuri yari yarize yari amaze ayo ngayo byari kwasubiramo ariko umunsi banyirukanaga ku ishuri nazanaga amakayi hamaze mpaye niruka nkabanyaterera muzehe cyangwa mu kirambi mwacu amubwira ngo baranyirukanye kandi basaze $20 ndahita nja hanze kajya gukina ikidote cyangwa gusimba imigozi cyangwa huru cyangwa ibindi ngategereza ko muzehe adiringa na prefe avuga niba mubwira ati dorogasiyo ati nzogurisha ihene mu kazi rimwe ifaranga nisiboneka nzoziguheza iyo afere isha ndi umwana sinayibagamo yabagamo muzehe na prefe zarangira akampamagara kaza gutora igisubizo tukabona gusubira ku ishuri niba rero abana basanzwe bashobora kugira abera ababyeyi babo icyizere kingana gutyo twebwe ntituzarushirizaho kugira icyizere Imana yacu bishoboye byose niba abana basanzwe babasasanga bagirira ababyeyi babo icyizere kingana gutyo kandi ababyeyi bagira ibyo badashoboye twaba dufite Imana ishoboye byose niyo mpamvu tutagirira Imana icyizere Imana yacu niyo kwizerwa igirira neza ukura mu mwuka bitandukanye n'uburyo umuntu akura mu buryo bw'umubiri jewe nkivuka nakuze mu muryango ukeneye abana cyane pasiteri arabizi hano yaferingi yombi hanyuma amaze kuvuka mama yarakuze cyane na data barasomaga cyane bakanyosa bakankikira bakampemba uko nagiye nkura mama yagiye yagabanya kumusoma kugeza uyu munsi yubaka insoma uko narakuze uko nagiye nonka uko nagiye nkura nageze ahantu mama ashiraho urusenda aravuga ati genda nagenda n'ubu sinoshimira avuga ati mukecu bati ndonka hano kandi mukecu ndihosoma uko narakuze arushirizaho gutandukana n'amabere ya nyina agatandukana n'umugongo wa nyina agatandukana n'ibibero bya nyina agatandukana n'akanwa ka nyina kamusoma ariko iyo dukura mu buryo bw'umwuka ni sansi contraire iyo dukura cyane turushirizaho konka cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko mwifuza amata y'umwuka adafunguye ariryo jambo ry'Imana iyo umuntu yakuze cyane ubundi umuntu akora mu buryo bw'umubiri arushirizaho kuba umugabo bakakubutura abagabo babi basinzira babiri mwacu ifaranga na ntagawa n'abagabo babiri baduhamagarana ikibazo gihari ni iki
kuko narakuze cyane. Umuntu akura mu buryo bw'umubiri aba umugabo, ariko iyo umuntu akura cyane mu buryo bw'umwuka arushirizaho kuba umwana. Nta yindi level yo mu buryo bwo gukura mu mwuka umuntu azokura aba umusaza w'Imana. Gukura cyane mu buryo bw'umwuka ni ukuba umwana w'Imana. Amen. Amen. Ibintu turutana twabwe abizeye ni imikurire yo mu buryo bw'Imana. Woje gusenga wizeye cyane undi akagenda afite kwizera bukeya. Ko turatandukanye mu mikurire. Twarakuze abantu bakuze cyane mu buryo bw'Imana barushijeho kwikuraho bivuyeho bahanga Imana. Ibyo bashoboye ntabwo babishoboye, bashobozwa byose na Kristo ubaheza imbaraga. Ukubona kwa cyane arushijeho kwegera Imana, akagira Imana icyizere, imbagiye gukora byose akizera ko ndino bw'Imana. Ntabwo bisaba ko Imana ifata tishikoto ngo icishe mu gutwi. Ihora yumva, ihora yumva, ihora yumva, ihora yumva, ihora yumva. Ati amakuru naya ngaya ubyagenze nyurakuzi umuturanyi nsanga nawe bashobora gukora shoje. Ingane zibiri cyangwa niba ari imwe tuzoyigaba. Abo bose bararize. Umusaza mukuru wari urimo aravuga ngo ingabo nasohoke tumwige. Ufarazi bwira. Wana sivyo? Amen. Wa mugabo basohotse mugabo umusaza wari urimo aravuga ati muri bangahe tumwiharura ati de wagiye kakase. Wait, pass. Umuntu wese wije muratanga keza. Umugabo azogenda hahe yisigaye yorora. Ayingime imwe de tuwa bash. Angira abzaye ni chuma sitani kwetse wahawe n'Uwiteka. Kes bash. Umugabo arashore. Ngwaje kugera hafi y'umuhanda. Ngwarasigara guhamagara wawe wasiza shoje. Baramwe batwangubigira hino. Wahera bati karozino unizina batichuzda nikira arushaje nawe indimu ni kanisa. Ni kanisa. Jeza ibanza hagati ya uyu mugabo bagabo batanzinga. N'uyu wagiye gusaba igwataza makuru. Niri kanisa ryahawe inka kandi yarizi ko batagira n'amaganga n'amahurunguru. Ibande baguye mukantu cyane kurusha abandi. Ikanisa itigeze ibafasha ikabona batangiye gutanga iryo kijyahuye ni agiyeyo babwiza ijambo ry'Imana ikanisa akamutubwiriza akaba ari umugabo umwe w'umunyarwanda wari uherutse kubabibika. Uwo mugabo yaravuze ngo uhere ku bisekuzo cyo cya gatandatu kumanuka niyo bambara utunzika.
iwe yarasanzwe ahinga urutoki agahinga urutoki ibintu bisanzwe wagatera insina ya mbere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wagashiraho umugozi w'ikanisa ukavuga ngo kinyi cyacu bate hatera iyi ni Imana undi wogira umurima wadasangiye n'Imana agaso agatangira urutoki 1 2 10 gashiraho umugozi w'ikanisa 1 10 kamba ya kanisa 1 kamba ya kanisa umugozi w'ikanisa handi kate Angise pastor batanga ubuhamya bwe mu kanisa mugomora bati mugana shokirana kamugabika ngo twajya tuganije ijambo ry'Imana baba mwinga ngayiga bivuga utu uyu mugabo azohora gukenana gusa buri munsi twebere tuwaye urishinga abahungu bavuye Burundi inka kuranya ubwo baza bitonde bazishikazo bazuhore washushe cyane urabakaya n'akayaga bazubwira tegekera cyane mugabo mega kumbwira ngo yaragiye kugabinka bari ko ngo abazungu ngo barambwira ngo nabaze yitonde ngo nagera hanze baraza batekereza neza kandi nagiye kumvuga ariko bisego na mwene wabo hangaha bati babigenza nabi akashi Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yanga ngamari kwitanga wa mugabo wamuhaye yanga agatebe uyu mugabo sinzi nashaka okaje ya ibi nayo uraitanze bati ngogenzi ndistatu takundi ngakera warangoye ngogenzi ndistatu gasta baraka zima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuba isoko y'umugisha. Ngira ngo nishe mijambo ntabwo ndibisobanure cyane. Bibutse inkuru imwe naho sembirizo ejo bundi foswe nabigane n'ahantu twari kumwe na pastor ejo bundi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umugabo witwa Jose Morika yari umuperezida w'igihugu cyitwa Irigwe yarapfuye. Bakunda kumwita Pepe ariko yitwa Jose Morika. Nuje kuri Gicibura mubona dusubone ibitabo bya Dag usanga mu izo nkuru. Yaravuze ngo uwo mugabo yabaye mu gihugu cyabo ngo abaho mu gihugu gifite amatwara mabi. Taterambere abantu barengana harimo ruswa harimo gufatwa ku ngufu n'ibindi bintu bibi byose mu gihugu. Waratekereza ngo nje mu gihugu kimeze gutya kandi ari umukozi w'Imana. Abandi ntambara bwiri kubutegetsi bari buhari kugira ngo azafate igihugu ngo ageheze umurongo. Akehagwana ngo baramufata bamufunga imyaka 15. Bamufunga imyaka 13 yindi bisigaye ngo bamucukurira umwobo munini. Ngo bashira mu bikeni byinshi n'amazi ngo baramufata bamutereramo. Akamutereramo mu bikeni bikamujaga bikamurya zamara kumubabaza cyane. Bakamukuramo bakamujana hanze ngo yoteka akazuba ngo akakota nyine ngo babona atangiye no gususuruka ngo gasubira akamufata ngo bakamutereramo ngo babona kandi atangiye kuribwa ngo gasubira akamufata bakamujana hanze ngo bakota akazuba aba muri ubwo buzima imyaka 2 irashira gushira abaperezida imyaka 10 irashira wabana abaperezida. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana president. Amaze kuba president, baravuga mu kintu cya mbere mukwiye kumenya. Abantu bose bangire nabi, nabi nzobitura. Bagume mu gihugu tubana. Ishaka kabiri, singene abasirikare bazondindira umutekano. Uko ngiye gufasha aba bantu bose, atreve kuzaye umushahara muzombere. Mufate muheza abakene, mwubaka amashuri, mwubaka imihanda, bantaho nikora abantu bose badafite aho barara, mubagurereza amatara n'ibirengeti, ibindi mubireke. Hanyuma amazu n'imiduga yose mwangeneye, ntabwo nkeneye. Muzobigurishe gufasha abakene. No. Singene abasirikare bazongo, okuko umutekano w'abantu bakomeye, ngo dushingiye mu bwinshi bw'imbunda zimugose, gushingiye bwinshi bw'imitima yagaburiye. Abo wagaburiye. Ijambo yavuze ngo umutekano w'umuntu ukomeye ngo ndushingiye muri kana kimigove zimurinze n'abasirikare
ngushingiye mu mitima y'ubwishiya bw'abantu yagaburiye. Ikindi kintu gikomeye yaravuze ngo umukene ntago ari umuntu wabuze ishari. Umukene ngo n'ufite ibizajya bisigaye kabimena bafite mwene wo gushonje. Uwo niwe kirizere abantu bogica urugo bagashaka isukari bakareba abagore babiri n'abagabo bakamugeraho. Kuko we yarakenye, niba umuturanyi yarakenye mu ikofi, iwe yakenye umutima, niwe wakenye nawe, ari we bazosura. Umukene ufite adatanga. Umukene ntago ari umuntu wabuze ishari. Umukene ukomeye abantu bogeraho ni umuntu ufite ibizarya ubisigaye akabimena bafite bene wabo bashoje. Abakene bari hano mugire gutya. Abakene mufite ubwo ya ibindi bikukabimena mufite abo mu biheza bakakwita igitoko. Muranga se ngo imitima y'indi yakubwiye ngo yetse kwimena wa n'ubu wabimena. Haleluya. Amen. Buri muntu wese Imana yamuremye itamuremye ku mpanuka, yamuremye afite objectif n'intego kanaka. Imana yakuremye ikuzana mu isi kugira ngo uzobere mugenzi wawe inyunganizi, kugira ngo uzovukire ukure bene wanyu makura. Ugomba guhinduka isoko Imana izana n'inyota bakuru bawe, ugahinduka igiti kinini abantu bageramo bakugama izuba, bakugama imvura, ndetse bagasoromamo n'imbuto bakarya bakagubwa neza. Haleluya. Haleluya. Ibimenyetso bitanu byerekana umuntu Imana ibitsemo isoko isezerano ry'umugisha. Ikintu cyane ni ukubura amahoro kubera ko hari abandi babuze amahoro. Ni ukubura amahoro kubw'impamvu y'uko hari abandi babuze amahoro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kimenyetso cya mbere cyerekana ko umuntu Imana yamubitsemo isezerano ry'umugisha mu batuye mu muryango we, mu batuye mu itorero asengeramo, mu gihugu atuyemo, mu karere akoreramo, mu kazi abamo, mu itorero, mu isengero, cyangwa se muri korali, muri gurupe y'abayumbe. Nuko azabura amahoro mu gihe umwe muri we yabuze amahoro. Bibiliya yavuze ngo Mose amaze gukura ngo bituma yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo yahisemo kuja gukubitwa inkoni hamwe na bene wabo, ngo abone ibyiza cyane no gukubitirwa hamwe na bene wabo kuruta kuba mu ruhande rwo kwita bene wabo. Yego n'umwuka yambwiye mutima akibwiye babiri Imana isanga umuntu mu wiwe ntabwo bafite nta n'inzara, ikamuheza ikibiriti kuri hayigwa kubera impamvu z'uko hari abantu baba banyagirwa, ikamusanga mu wiwe hayota nta kibazo afite ngo yicaye ameze neza yicaye mu nzu ihota biti gusohoka ngo wenda anyagirwa ngo aje gukomereza abahaye banyagirwa ngo bamere kuko yari ameze mu. Iyo Imana yakurisamo isoko y'umugisha izi gusanga mu wawe uguwe neza, izi gusanga kwa Farawo wariye wahaze wambaye wiga neza urarawushatse yamoteri yose ari yawe, ikakubitsa ikibiriti ikagukura pfuya mugenda unyagirwa muje kubateza icure k'icyo wari ufite mu wawe. Icyo gituma abamisiyoneri bagiye bava mu bihugu biteye imbere mu Bwongereza n'ibindi bavayo baza kuribwa n'umubu iwuvira ibaraka imakobora iriya kurana n'ibindi kugira ngo pasiteri wose pake nere iremera bararibwa n'imibu barakubitika kubera impamvu yo kuzana isi. Umunezero wawe wari ukubona imitima ihayikira kuruta kuribwa n'imibu. Ako niba abamisiyoneri batanu baravuye iriya bakadukongeza mu butumwa bwiza bakaribwa n'imibu bagapfira muri za plene, abandi bagapfira ruguru bakazana ubutumwa bwiza kubera gukunda Imana n'imitima yacu bari banyoteye cyane kugira ngo yakire Yesu. Ariko twebwe aho twakiriye ubutumwa barajyamye mu kwa mbere, barajyamye mu kwa kabiri, barajyamye mu kwa gatatu, kugeza n'uyu munsi turasohokana uje kuvuga ubutumwa uje kubwiriza imitima yomagaye ngo yongere igire isoko y'amazi ngo dudubiza mu mitima yawe. Bwana asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iyo ubonye abantu babuze amahoro umutima wawe uzifata gute? Iyo ubonye abantu baburaye uzawumva umeze gute? Uzawihutira kuvuga cyangwa nawe uzawumva ubabaye ubabara. Ibyo sivuga ngo nuko mubabara. Wanababaye kandi bishimane nabishima. Ikimenyetso cya mbere nuko umuntu azabura kuba impamvu uko hari abandi babuze amahoro. Harababaye nawe ufite ubushobozi bwo kurambikwa. Biriya muri Matayo avuga ngo nari nshoje nakuri kandi nari nambaye ubusa nkanyambika nari imeze gute umeze gute Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pastor Fred yavuze ukuri hari abantu benshi batifuza kuba batwara kuko aho kuba mu buzima abantu bakwicaye iruhande bakugose barakugaburiye wowe kwicara iruhande rw'abantu bakugose barabagaburiye. Kwicara hagati y'abantu bakugaburiye ni ukwicara hagati y'abashefu bawe, ariko kwicara hagati y'abantu bagaburiye ni ukwicara uri umwami ukabutwa n'ingabo zawe. Mugabo mwene wanyu bigeze kuvuga ngo warusha abasikoti bari abagabo b'Kinshasa waramaza wese ni urugo yagabiye abakene benshi wari ko iyo bagiye kugabirana ngo general azagabire general wawe uko si ukugabirana ahubwo yarusha abasikoti uwo witwa Ruramzo Star. Amahoro ufite aterwa n'iki? Kristo umwana w'Imana yari afite amahoro yuzuye ubwami bw'Imana, yaraguwe neza ntacyo yaraguze, ariko kubera imitima yacu ukuntu yari imeze abura amahoro aramanuka kugira ngo aduheze amahoro yari afite, hanyuma twe tumuheze amahoro yacu makeya ngo atuguranire. Icyitegererezo kirenze ibindi ni Yesu Kristo umwana w'Imana wabuze amahoro mu bwami bw'Imana kubera imitima yacu yari kwipfa buri kanya. Afata amahoro ye arayabura kandi ayafite kugira ngo yaduheze natwe dutangira kuba mu buzima bwo neza. Haleluya. Iriba umusamariyakazi zamuka kabiri. Iriba umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza yari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza ahoraga bahanganye akarangwa n'amakimbirane y'urudaca Bwana Yesu asifiwe. Mumfashe mzamu ibiganza. Bwana Yesu asifiwe. Bigize ngiye kuri tangaje. Yesu yarasanga umudamu wari ugiye kuvoma amazi mu iriba Yakobo sekuruza ngo yarafukuye. Umusanga ku iriba havoma. Wese twabona amazi ku mazi yo kunywa. Umugore atangira kumwibutsa ibintu badahuriyeho byotuma atamuha amazi. Akoze nibaza yariko amubusese yarabiyobewe. Yesu atangira amubwira ati yewe mata ngozitanga
gusa wowe izo ukoze ndabuzumva kuko wakoze izo utazi iyo ubimenya barambwira ngo yaba uzi gusabya amazi ngo musaba amazi umuntu anywa ngo ntazongere ngo ariko ayo yawe umuntu yarayanywa ariko noneho ikibazo nza nibaza ko Yesu yari afite amazi umuntu anywa ntihongere kugira inyota niba uterwa asaba amazi aza umuntu akamara inyota kandi afite ayiwanywa ntagira inyota nijara umutima icyo wanyigishije waranyigishije ngo Yesu yari gusabuza amazi yo kunywa ngo ntabwo ari inyota Yesu aba afite niyo inyota we yakubonye ngo akeneye kukunywera ngo agusige uri full tank. Iyo Yesu yamusabye amazi yo kunywa ntabwo ari inyota Yesu afite niyo inyota we yakubonyemo akeneye kumunywera. Yesu yari yazanye inyota nyinshi yo kunywera yaraje kumwira n'ijyaho wa mugore ngo musiga kiranutse mu bwami bw'Imana. Yesu manura Bwana Yesu asifiwe. Azame inyota nyinshi yirari waza kumera abagore ubusambanyi wamusige neza. Ari umugabo ngo bigeze kubwira ko abamugore baramubwira ngo namucumbire baramubwira ati bakumuvugira agatsima kangana guca baramubwira ati papa wamenyereye gufunguza ariko noneho iyi resitora yo akintu gihari imbere n'inyuma ikudupi tubiri uvuye gutoragura kagira n'agafu urushingiye kugacumba hanyuma twipfire n'umwana kozi baramubwira ati akonye indi niko nkeneye mukane kange dusigaranye agafu kubushi dufite udukwi tubiri tugiye gucumba twirire twipfire urwo rupfu nyine rwanyu iyo fi batera bwihebe burya mugapfa keneye kurya urupfu rwanyu ngo mbasigire ubuzima keneye kurya ako gafu ka nyuma kugira ngo mbasigire uruganda rw'akawunga iyo umukozi w'Imana yaraye wawe uw'Imana yatumye abashaka maze kurire ka gafu kawe ka nyuma kakutera bwihebe nanone ntacyo kazokumarira abakeneye kukumwera shaka indi cyawe ufite icyo ukimariye kugira ngo gusigisha agaciro utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Yesu anali bo mizina rya Yesu. Ahanyura kurire bya bindi bigutera bwihebe. Tema. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama tigachumbe kweli. Azama mwanyura musima takikita hasi. Mwana kama yanyura kucha. Ati ndakarya. Bwana nawe ntacyo Maria bari mugiye kujya mu gapfa kugira ngo basigire ifu uzocumba ibihe mwana w'Imana ndakajya mu izina rya Yesu. Barakajya umwana kayura nyine akabati hangane ndakundi mu roho twagize igisambo ndakundi mushita sanzwe umugore yavuze ngo yahu abantu bamaze iminsi bahura n'abayuda b'abashimo n'abapirate n'ibindi wana ariko uyu mugore wahuye n'umuntu udasanzwe umaze iminsi uhura n'abahanuzi bakwiba bakakwisambanya uhure n'umuhanuzi wawe ukuri akurira ubwo bukene akurira iyo ndwara akurira iyo krize. Amen. Adahuye n'umuntu usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya imwana nkunda